Алдайда малдар бичизжик қазақтап Билер хоол зүгэ манжаалтар кэвэни балганал дырган ава майтидыр. Боо кишлэр зүгэ орох идик гэдib балган деп дур. хоол мундаг хөшөрлөг болгоё. Бис орохдоо даг хашап суг сервистэй бододог. Жаа кэвэс билдрэх голорба дэш манжаалтар кэвэни балдвас. Гаяндаг да вэргэлэрнэ көрсэн кыскаж толгага глангнап чайнап чоруур керек. Энэ майтидыр гандагда бэргэлэр Көрсэндэ кыска амьдраланга чайнап чоруур керек. Диймнэ солуур мен глангнап чоруур мен. Чэмэн диймнэ солууин. Монгол хэл болон казак хэлний адилхан талууд бий. Алтайд монголчууд жаахан казагаар ойлгодог. Тэр яагаад ингэж хувцаслаж авсан юм бэ? Эмэм нь хэлж байна. Энэ хүмүүс яагаад ноорхоо готл өмссөн бэ гэж байна. Тэр ийм юм аа. Бид замдаа уулд авч ус гатлан гэж бодлоо. Шин хувцас маань мэдэгдэчихвэгээд ингэж хувцаслаж авлаа. Ямар ч бэрхшээлийг туулсан ахархан амьдралдаа гэлэлцэж явах хэрэгтэй. Эмэм нь хэлж байна. Ямар ч бэрхшээлийг туулсан ахархан амьдралдаа гэлэлцэж явах хэрэгтэй гин. Одоо готлаа салноо гэлэлцэж явнаа. За би готлаа сальё. Монгол тілі мен қазақ тілінің ұқсас тұстары бар. Алтайда монголдарды аздап қазақша түсінеді. Анау неге бұлай киініп алған? Әжем айтады. Мына кісілер неге жыртық етік киіп алған дейді. Ол бұлай ғой. Біз жолда тауасып су кешеміз деп ойладық. Жаңа киіміміз білініп қалама деп осылай киініп алдық. Қандай қиындық көрсең де, азғана өмірде жарқырап жүру керек. Әжем айтады. Қандай қиындық көрсең де, азғана өмірде жарқырап жүру керек дейді. Қазір аяқ киімді ауыстырамын, жарқырап жүремін. Ал мен аяқ киімді ауыстырайын.